Jesu encwadini yesembulo uthi mangabe umuntu abanza akabanze ngoba unelithuba lekuthi angashisa, kepha mangabe uyashisa futhi akashise, angabi semkhathini, angabi yinzitha. Ngikhumbula naku lesikudlako lesikuthandzako kuthiwa yi-sweet chili. Uyaweva lamagama. Lokunye kuthiwa ku-sweet, kepha futhi kuthiwa kuyababa. Kuhlangene ndzawonye kokubili. Ma udla-ke usuke udlani? Usuke udlalo lokunongotelako noma usuke udlalo lokubabako? Liqiniso ukuthi makuhlangene ndzawonye kubulala emandla alokunye, bese udla into lengababi kani inekubaba, lengasi-sweet kani inekuba sweet. Nawe sihlobo sami, ake sibe ngunye phakathi kwalokubili. Asibe ngilabashisako noma sibe ngilababanzako labadzinga imvuselelo kuze singete ukhafulwa nguJesu. Nasi ngikwaselisuku sakavuka udle. Encwadzini yaJohane sahluko 5. Ngicela kukukhumbuta lendzaba. Mawucala kuverse 3. Lisitshela ukuthi bekulele lapho ticumbi tebantfu lapha kuleli sango lelibitwa ngekuthi iBethesda. Labantfu libhayibheli lithi bebalele kepha bebalinzele. Bebangakakhi, bebate ukuthi kusesiteshini. Esiteshini awakhi, usuke ulinzele. Kungathi noma ngisiphi isimo lesikulalise phasi, bewungete walanza imibhethe bese uthi wala, akube iBethesda. Tsani ngilinzile kutalanga lengitawuvuka ngalo. Kuthiwa-ke bekunendvodza beyifela ihlangothi, beyilele lapho iminyaka lengu-38. Le ndvodza le, noma lokunye kwayo bekusebenta, kepha loku bekungasebenzi bekuyihlalise phasi yonke. Uyathi kungaba nelihlangothi nje Nkosi yami. Konke lokunye kumbe kukuhambela kahle, kumbe imali ikuhlalise phasi. Konke lokunye kukuhambela kahle, kepha budlelwane lobutsite bukuhlalise phasi. Konke lokunye kukuhambela kahle, kepha kunesihlobo nje lesitsite emsebentini lowatiko ukuthi ngalesihlobo sami lengisebenta nayo impilo ibese ibuya phasi. Le ndvodza umtimba wonke uphasi, kepha bekungasi umtimba wonke logulako. Uyawukhumbula-ke ukuthi Jesu uma amphilisa wakhuluma kuloku lokuphilako, bekeve endlebeni, wakhuluma kule ndlebe levako. Makabongwe Jesu. Wakhuluma kuloku lokuphilako, loku lokuphilako kwase kukhuluma kuloku lokufile, wase uyasukuma. Sebayambuta-ke bathi uphile njani? Ngicela sinake kakhulu lapho-ke kuverse 11. Yona yaphendula yathi, lona longiphilisile nguye lothite kimi, thatha licasi lakho uhambe. Ngicela uhambe namagama lafana nalawo lamuhla. Akasho ukuthi ufike wathini kithi makasikhanza silele ngoba bebabanengi, kepha le ndvodza yabamba kunye, uthite kimi. Lokuthi ngiliphi lilanga, lokuthi uphoce muphi umthetho, kepha kimi naku lafike wakusho ngasukuma. Kwangathi eti kwako konke lokuvile unalabanye nabusiseka, ungabamba lokukhulunywa nguJesu kuwe, ngoba ngiko lokutawusukumisa tinhlangothi letinye letingaphili. Lokushiwo nguJesu kubambe kube ngiko nawe lohamba ube nemphendulo ngako. Ungasho ukuthi hayi ngilokuthi ngithandaze kakhulu noma ngilokuthi bese ngigule kakhulu, kepha uthi kimi
Jesu ufike wathi, angende naku ngase sengiyaphila. Amen.